What do I say? Metin, you know, I am a fair now, everybody, I cannot. And another can have you going to answer. Is that why you're so good, man? Dr. Blazer Foster, Senior, Radin Shrow, not all picking count. On our year and what Siano Manina, the Radin was a papa, and you will be in Shranka. When you ma, a baby with she, Blazer Foster, you ma, a baby with she. Made a just for Emma Roberts. Mr. Robert, I'm in Shravati. Shall be no menu. Na entrance fenka edwuma mufo nyina shram. Abwafo a da bia Ewrade famo so ebu adwumadi kakra. Radin shram wati. Na fenka. Mekai wona Ewrade di ato akoma so. Na owa adwuma mu peka. Debi ameka say Sofo yima Ewrade woni nipa. Ewrade woni nipa o. To debi adwuma na aye osu. Nenso obe wan say na Ewrade ede. No ma akwan bi aba ya e hono. Safo ni nyina Ewrade nhyiram. Amen. Na onfa ibi soso enka ho. Amen. Enti mamonsa mamonsa yede Pentecost onyumbi osi did you mama Ewrade o pa nenyina fa o ma Ewrade trina bribiara yedi ni sorry Jesus Christ naba odewo obrenechi Did you manara? Kosi se oya beto ma won samparada odewo obrenechi did you manara? Edi adwuma we odawo ekire sa na eda ususu wom amen wo ye na wo ye ni yie nso a anya se amen edi obi ansampa Daviba Udra ye
Never dare you say, "Oh, be you have your control, you might walk for." See, cross. Heaven, I say, oh, sponsor heaven. When I'm highway. Oh, sponsor heaven. When I'm highway. I need no. Oh, can sponsor no. Hallelujah. When you're in the bathroom. Baby, that. Official. I say, oh, sponsor. I'll slap in here. You should have been busy. If you know the one seeker sponsor near my baby. Oh, baby, have a honey, baby. As I see the young one, what is that? That is in Shawadeli Gay was in the heaven now. What do seek as was a woman blue or Sophia? Nadia would do seek a crowd, would do seek a chain. Or said that if you saw my best strain, if you been your cheddy, ain't it? Remember when some poverty to fish a woman. Say, Radin, I'm going to be because we to a common society. Emma have your call to best sponsor. And no one am the more than 20. Now, what the Barbara sponsor program. Now, we will be able to be a Islam, one casa, any generation. Now, that's young farmer who went to heaven. So, not at home. Let the home. So, Jenny Penny, last thing in the end. Colonials in the end. Let the home. Let the heaven. And I didn't do here. You ever know, sir? If I would do my power, yeah, so then you can glorious, if you know. Say the do you Amen. Amen. And obey yourself, so you say in a radini, I don't buy yes, Christo Dino. You won't buy. I bet Giant Yasadani and when you're now. One of us, so my ain't an obey and I was some sooner abaha. A giant or sumi would you make in a mouth. Say, rather for almost so far. And then you're for Sanyarawa, Yinipama, a crab in the diadem, one hour of one of and then son of one for my grandfather, my energy and was someone to that to young man. When I was said, they were ready of and ask, never didn't go for young people. Never do think he would shrunk up me, the Lord Jesus Christ. Me batch of our Bible. Psalm 57, Psalm 57, 57. Psalm 57. Verse 5. Psalm 57, verse 5. Now, brother, I say, be thou exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be above all the earth. He started with Psalm 57, verse 5 to 9. And brother, I say, be thou exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be above all the earth. They have prepared a net for my steps. My soul is bowed down. They have dug a pit before me, into the midst of whereof they are falling themselves. Selah. Selah ni chese jenge home. Now 7 or say, my heart is fixed, O God. My heart is fixed. I will sing and give praise. Wake up, my glory. Awake, psaltery and harp. I myself will awake early. I will praise thee, O Lord, among the people. I will sing unto thee among the nations. Hallelujah. I'll say Psalm 57, verse number 5. Onyankopon ma wo so etna osoro. Ma wani onyam so asase nyina so. Wasum manamon efidie me
kra ebre ase otu me kra emu amena won ankasa ahwihi emu won ankasa ahwihi emu makoma tim onyankopon makoma etim me enso ni bi makoma etim onyankopon makoma etim meto dom na mayu aye me kra nyane benta sankuten nyane menso menyane anopa hema erade medaw ase amaimu meto wo ayeyi enwom amaimu hallelujah me kra nyane menso menyane hallelujah amen every say otu yamna otu yekra amna o enso rade yi yekra efra mnem wa makwa me yankosa amna no Babida Eduka verse 5 na o say onyankopon a otletena bia ewo osoro onyankopon ne tena bia ede ewo osoro na ni wonyam eso asase nyina aso osum ya fidie tu yamna enu ti o say se wrade amama nkwa mna no dia ene me makoma etim hallelujah se wrade age wodia odofo mu akoma nye de etim nyankopon so sa mu akoma etim nyankopon so hallelujah David ya o ka sa se we no wonim de de aye no onim amna hodo ana ye de yetutu atwa no ho ahia sa to da bi asetene mu abrabo mu yetu de ma yetutu amna atwa ho hia sa hwese enka comfortable ye de onko hwi ba ku ni aka nya se wo twea Isra kanyankopon se wo Ewurade amakwa me anka wo twea enwu abrabo so amen na yenka bi nso so nkyere wo amen ewo Yesu Kristo di amen ni pa bi nkono yes oh ate twea yenyam Ewurade ma yenyam amen praise the Lord amen enti David ya onyankopon hu ne kra mobo na amana yetutwa ne ho hia ye nyina no Ewurade ada ma wanto ba ku kra ti wo se ene na makoma tim nyankopon sa se Ewurade hu me no mobo na amana wo mututwa ye ho hia ai wo mutu anyanye se wo mawi o mo tetew wadi ase ni akote baby ni ebese kakra comfort obetom ana obetom to ma dwen nyina ne so ye wo bahwim baby enda so wo bahwim Ewurade man empale comfort amen praise the Lord hallelujah na wo so empale amen nyame o man sa enso hekasi empale David Jesus ose makome tim ene se Ewurade waje me dia makoma ye de etim ewo Ewurade mu anopa mu akoma tim Ewurade mu ati amen wakoma famere amen na yo no nko hallelujah amen wose ene e meto dwom na mayi waye se wo mu mabo na mana wo tututwa me ho hia ye nyina wada wo ma wayi me kra afiri wayi me ho ma afiri wayi me ni pedi afiri na ma ko hwemu dia ni wo bibi ye meto dwom hallelujah amen en wo kasa kire me kra se me kra nyane anopai okra atwa nyane amen okra bre nyane amen okra ye nyane amen okra ko ye nyane amen okra fie nyane amen okra ya nyane amen okra ko fi nyane okra ko sie anopai nyane okra ko yo nyane okra ko nyane na se nyame ni okra ko bre nyane Tabi na se nyame ni Onache. Yeda biem.
Me call you amen. Say, I'm now to my one. Obafono a stable life. Hallelujah. Eti nyane. Amachi nyane. Nantonyom. Nada obafono si. Na sha obafono ni onyam. Ebi say obafono wa stable life. Amen. Wa makwai. Am one. Baby. Ade bi esi wo sunsun na bi ohunamu o. Sir. Toto wona wotie ni mfa sunsun ni amani agro. Obu o so na ye o so ere da ye keke. Da ye bi anya keke. Anya se, Ewurade na ni udi nkomo. Amna ye ka ho asem nya honam fa amna na me ka ho asem kire wo. Anya se, ene se ka wo ku. Ka wo ku. Ti wo ko yesi ya na wo do ba sis na ye tu amna o kwa na ma. Hu na do nje. Anya se so ko hu ado nje. Sir. Anya o be du hu ere. Ado nje. Ni mum amna ye ka ho asem. Ye sunsun asem. Sir. Yebetumi atu amuna wo wadwuma mu yebetu atu ahomasi asa so ni nu ni atutu hu amuna sa asa ka obetum ento ase mekra nyame anopa akra nyina nyame na nyina yemom na yesa ye pamfo na ni onyam sa efise wagie na ogosu jiye ogosu jiye kra hallelujah. So I can't say and say, one year one nyina di kosi wiase wi. One year one nyina e di kosi wiase. And me kra nyane. Me call you amen. Wasi benta senkutin nyane. Sir. Hallelujah. Amen. Benta senkutin sarore singe ko keyboard. Aya se. Keyboard nyane. Amen. Hallelujah. Yes, sorry, Rade. Sabina nyane. Ekubai nyane. Ona. Wase na menso menya. Millions menya. America menya. Hey. Nyane. Na yenyania sofo de na ebeye. Wase menso menya ni ahomachi. Menyani ahumanachi. Ahumachia. Menasa. Emanu siamo. Menyani ahumachia besia ma comfortable. Tuago kra. Menyani ahumachia besia heavy control. Menyani ewo sompa. Menyani ne sompa. Sompa all night. Menyani. Ene sompa morning devotion. Menyani no ma bebo maye. Praise the Lord. Hallelujah. Na ye nyamia, na ye basompa, ede ane ebeye. Ose na meda Ewurade ase. Meda Ewurade ase. E woni me. Meda Ewurade ase. Ya no be ya ase da. Ano be ya ase da.
ebeto ayeye nyom amai mu yehie wo awurade mu yehie wo Sompa kumase say yesori awurade yetontom awurade yeye awurade kese enti yekra nyane amanachi ayantodu ebeche awurade enu bi say awurade waboye hallelujah. Adia
Am I
Power.
Ewa
Jesus, Elohim,
My God. And what you can see any Jesus. And Okuta remote. It was ya. No one chimatoha. What does it? And what fa? And near. As some Unianua, I had three. I capture any panenim. What does it? Or the rubber. And you're not you. And you're rubber. And what you are in the face. And what you are seen at the end of soup. Any person or ye. Hey, oh, now go on. Young son, what the year. It's in the young son, when they said, oh, Kona, what's that? Hey, it's in the bottle rubber. And an idea. And the wire. And a cabum so ye nipa. I have been robot. Memoir. Lord is not all day. Battery ascend cocoa. Wire. 81 and an agent to nipa. Why
chinchim ring robot no Echeni dia woni what you say I just walk as a kwa ansa no akọ just I want you to sa what you say na ye de yanya robot yenye rubber ena yanya wire yenye wire so ena yanya ndade yenye ndade wona famu de sa na ye de oba de no ankasa what if from not here no de anyi ye ena de nyune ye hallelujah ena ye fefe hallelujah ena hu wonu ankasa ne home ena de aguyemu glory odi aguyemu glory eti ye enya remote baby ena echichim ye baby demo oba de na home ene seyemu oba de na ho ene guyemu oba de ni tumi ene tiyemu eti kasa me kasa yi Jesus enya bati bi de asem my God demo e oba de na ho God ene ena na ho mi mu kasa hallelujah eye ni nyansa Jesus ena na mi mu kasa hallelujah oba de nyankopon Jesus eye ni nyansa sa di odi ye moja no Jesus obi antimi ye moja my God doctor Jesus why you doctor so many years my God obi moja sa muko fa fi hey Jesus ni pausi ni pa beda ha sa ni anti moja fi ni pa ho ni ma bro ne ye no ntimi fa njo yin go ni what you say wo mo ntimi nya moja ni bi Breakthrough ntimi mba uni wo mo ntimi nya moja baby da yo betimi ya wo yes sa ene na de sa ene robbers sa hey obadi ye nyankopa o ye nyame kese enyansabo akwa nyame no no eti ni nyanse mu ni shishabia ano kona wasa anyi na de bonu ni hebia Jesus o kona wasa anyi eradie wo kasi ye mu ni shishabio aya wo kona wayeye ama ya fe amen wadia se wayeye ama ye hu sa ama ye hu nwanwa hallelujah eti wo so de urade wo hu nwanwa da wo hu si ehu wo yo tenda de sa bi se ye dade ye no e wo ye mu dada hallelujah onyankopon Jesus wono ye kese Jesus sana de no ye bro dade ye so my God ye nya roba Jesus hallelujah amen ye onyankopon ye onyankopon ni pedia hallelujah oh yeah Jesus ema ye se wono sa anope ewrade unyansanti ye bekoso asore amen unyansanti ye bekoso ashiwadu onyam hallelujah unyansanti ye bekoso adiuni woso na wokro ampa wadipo muni shishabia ya shisha mu ashisha ya ye kwayon faso ye onipa kwayon faso ye onipa hallelujah nyankopon bo onipa no yenso yen ode wo yesagu yemu enipa wo yegu yemu ye entini yentina gu yemu doctor eno ne wo ya onyame wa wo ya ye sa adia se entini no esoso yemu eye onyankopon ne wo ya sa eno bi na brafo ni sua no sa omo de ne ye roba na ye yentini no eye onyankopon ne wo yes sa ne wo yes sa ena wo ya na eye ntini wo yemu no wa ye kanea nso ewo yemu hallelujah ye kanea ewo yemu entini wo yemu entini ye nyame wo yes a wo de wo ye nipa 3 ye tiri so ebe na wa wo ya ye wa wo ya ye ena kanea nso ye kanea nso ye de ewo yemu enti ye na ma ye kanea hallelujah ye kanea ne na kanea pesie my God my God my God ena wo ma ye dompe dompe nso ewo yemu hallelujah ena ode ready hallelujah ye ready ne nya roba ni bi baby ye ready ni ye nyame aye ye ready ni ni ade ase ni nyansa
Samunishin Shamia. Oh, Kona, Robert said, be better than you. Oh, that. Naya, near to your way. And Niba, who's in your couple, you depend about what you was it. What do you say? Oh, young couple, new who? None of you want. Nihu ye Body and Yankupon, what to be challenged over for the day? Oh, body and Yankupon, oh, body, oh, yeah, oh, so the assassin, oh, when you yes, you know. I don't know yes, swallow, but can say, yeah. Yansa walk when you may. So when you say now, sorry, already say ya. Yana a yapa, a what? Ya cry, ya home in the piano. A wire my yap then ya bought for no. My God. A higher Sompa 93.1 Sompa Kumasini. Heaven Akwantuo any. Hallelujah. You are totally blessed. Amen. 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 And you are blessed. Amen. And you be our head some baby answer or you're blessed. Obi a what tears some baby and or you're blessed. Obi a bet you have your going to be or you're blessed. Eddie, yeah, did you mano or soon you mano? Yeah, the home commodity. Share the link. Share the link. Share the link. What do you say? Yahudede. Share the link. Yahudede. Say every Thursday morning and 12 o'clock soon. Naya. Hallelujah. Naya mera de Sonia Yanekasi. Enshirane. Why is sure? Say one naya. Sir. Say what dance so what? Tiwani. Naya nyina yobom. Sorry. Yan fa ni onyam. Eni di ne tonton Emma Ewrade. Amen. Enti bra ya sori Ewrade awie. Ni ama ni di so awie ya ja afano ama sofo ima na ode ya fa konkron ni dwumadie mu na baabi a honhom ne di ne besi na yenso Ewrade adom ne ato aso. Amen. Eno nti frewunu ya bi Nebusa ne sa na fidie ne sa ena Sompa kache ne sa wonchima fidie ne to Sompa 93.1 network di nyina ye fa ni nyina enu nti ka ho share the link ka ho sa share the link na ye nyina ye mom ensore Ewrade edi yeguso a ebompai Ewrade nshira. Amen. Sofo. Man. To aso. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ye be toa dwumadie no so. E fa ye dru yi. Ye be hwe asem kakra fi Isaiah 44 verse 2. Meka brofo no na me wa me de twi na bremi. Amen. Mama ya brofo. Now say, thus says the Lord that made thee. Isaiah
Isaiah 44, okay, verse 2 and 3. okay. Or say, thou sayest the Lord that made thee. Or say, na way ne dear obo adia obo wo eka and formed thee from the womb. The only fee ye funu no, which will help thee. Or say, no, no, never bow. Or no, never bow. Fear not. Or say, na me sure, O Jacob, my servant, and thou Jerusalem, whom I have chosen. Or say, na me sure, Jacob. Jacob dinfo for so ni Jerusalem. Or say, na wo mas wonya dia ma foul. Hallelujah. Asema Yakupon de Brea no pay. I say, amen. 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 I say, me na me nyi if you funu mu. Na me na me boa. Me ni mo hawa wo na mu ano pay. Me ni edadwe eda wo so. Me ni de bia abrabono edi wakosi. Isaiah 43. Isaiah 44. Verse 2. Verse 2 ni awo sisi e. Verse 2 was say Erade awo ye wo. Na wonwene wo free ye fun. Na onyi wo free ye fun mu no. Onyi wo free ye fun mu no na obeboa wo no esieni. Na obeboa wo esieni. Ensuro kwa Jacob. Ma kwa Jacob. Jerusalem amen. Any Jerusalem amen you. Hallelujah. Amen. O say, me am nyi wo free ye fun mu no. Me na meboa wo. Ono Anopai nyame de mboa bi brao. Minya ba ma mami papa anopai nyame de mboa bi brao. Na samboa we no ewo owura Yesu Kristo mu. Amen. Eni ba bia eni busumu eni abrofo nyansamu eni robot ame mami kan mu eni ye ayimu ewo Yesu Kristo mu pe. Anopai emboa kasie bi ewo Yesu mu ba. Anopai emboa ese emwa nyina eba o nchen. O say ansa na oye boja tunu da wa mi ye mu nkono. Na dai onumu. Hallelujah. Ibati ebeko Jeremiah 1:5. We are kind ho. We are saba back to Isaiah 44 no. Jeremiah 1:5. Or say, before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou comest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Now, maybe kind here, Jeremiah 1 verse 5. Minya enwuno wo oyefunu no. Minya nwi wo oyefunu no. Na minimu dada. Mami, nya minimu o. Papa minimu o. Ora Yesu minimu o. Ansa na wo beye moja tunu no. Na onimu o. Enye na eniama ya basa. Enye na ohaw bi abeto so. Yewura Yesu onimu o. Yewura di Nyankopon onimu o. Onimu hawa wo famu. Onimu atenjue eda wo so. Wahyehyɛ adepa bi ama wo. Sɛ wobɛgya wo ho ama owura Yesu a, ɛne anɔpa yi, ɔde ade kɛseɛ bi brɛ wo. Ɔse, Jacob, me na mɛboa wo. Ɔse, Jeremiah, ansa na wobɛyɛ mogyatoro no. Ɛwɔ wo maame yɛfu mu no, na menimu o. Na menimu o. Owura Yesu ni mu o. Owura Yesu ni mu o. Na ɔpɛ sɛ ɔyɛ ade kɛseɛ bi ma wo. Anɔpa yi, asema mi busa oni se woni mo ya Yesu papa no ni mo no emwa wo wi asi na ekura no woni mo no se woni mo na anopai na asem se on na be boa wo amen on na be boa wo amen hallelujah amen hallelujah amen
Amen. Amen. On never bow. On never bow. Hallelujah. Mamba chobe twaso. Me twaso ose. Na wonyam free edim free oyafumu no. Wonyam free yafumu no. Na me te wo ho. Na me te wo ho. Na me si wo difo ma. Na me si wo odifo ma amanaman. Na kwa Jeremiah. Na onyam be ye mujatunu woni ma me yafumu. Enso ose na ma te wo ho. Na ma te wo ho. Ena me si say odifo ama amanaman. Amen. Your destiny has a purpose. Amen. Abrabona wo bono e wo kwaya nyame abo ama ho. Owura maami ninia wasisa kwan no so. Or you are on your own way. Wona mo awo kwan. Anase wasi kwaya Yakobon do afa so. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yabeko John chapter 14. And why I can was ya and I'm a person. Me show baby I'm one fever. Praise the Lord. Hallelujah. It's young quote John chapter 14. John chapter 14. Minya and then what can see you where you see you now. So ube jaw woman or the mwakasi Ebro and wakasie bi Ebro. Verse 16. Or say, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter. Comforter chese or buafuo. Helper. Who will the other verse say, and I will pray the Father, and he will give you another helper. Verse 16. That he may abide John with you forever. 14 verse 16. Mepacho kaima mami. Na me de maybe say ejano. Maybe say ejano. Ochigina for fufuru. Obema wa chigina for fufuru. Na wanemu abetena da. Na onemu abetena da. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na me say ejano. No obema ochigina for. Ochigina for. Oba be gina wachi. Yeah. A supporter. Unyankonam. Tabi. Sister unyankonam. Man unyankonam. And when he say, "You're down, car." I'm a pay. So we tell me, now Mr. McAngelo say, "Onu ni we chijina for kesiye. Onu ni greater support. Onu ni we mbuwa kesiye. I'm a pay. See the okachi Jacob. I say, me na me buawo no. I'm a pay, Papa, or the buawo. Hallelujah. Or the buawo. Amen. Or the mwakasi buawo. Or the mwakasi buawo. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mami tuasuna kai mami. John chapter 14, 17. No? 17 is saying. Ewiase entumenye no efise ehuno nanso enimu no mami munimu no efise otemo nchen mami ose no kura ehuhu mu no awiase ni ntimi hu no denti a wo bra no efise wunya hu no wa chigina fo kase no wunya hu no ose na wiase no enimu no ona mi ase awu papa yi ona mi ase awu ntina se ono ne wa chigina fo kase ono ne wo bible kase ono ne wo bua kase bua fo kase ora mami mini aba ma o kokro ne wa chigina fo kase ono ne wo bua kase yes Samopai ubeja wa mo ya Yesu a na so be ma wa kuma yina ubeja amana
Odumboa bi brel. Eboa esem wo nyina. Eboa unya wo nipa mu. Bible say, Jordan any tuni paso no onje. Mini odo wani ato obra bi so. Wo afa bi so. O papa bi so. Sikani bi so. Mami, papa, minya bema minya ba. Bible say, Jordan wo tuni paso no onye. Sa nipa na odo ho ato no so no. Eye nyame na ball no. Sa nipa na odo ho ato so no. Eye nyame huhum eye oxygen no. Ode ama ye free no. Ene gudu no. Oje na ade ne a sa nipa no ontimi mboa obi o. Menkai ye yawo. Nemum Minister of Defense. What do you so? And 18th of March. Any that's na echo. If you say what do you want to nipa so? Ebi I no promise you be. Me do be call military mu free. I am kura ebi say you Minister of Defense. Or say me do be call mu a or do be call. Nanso enkwa no ye ne dia. Eya ni je ne nkwa no ene wani da so asa. Eti memfa wo ntu nipa so. Je obeboa ene ye ya de Yesu. Je obeboa ene wo konkron anopai se ye ha. Je pese ye kakra wo se. Wo konkron ne wo boafo kese. Na nam se wiase ni wulu ntino. Yentimi nya samboa na eyesi nya no. So obehunu. Jesus wa for ura Yesu. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Man pacho to asuma me. E pacho ye to aso ewo edu enwo twenu. Ose mene ose meri nya munyanka. Meba mo nchen. Akakakra na ewiase nhome bie. Hallelujah. Muhume. Evise mete ase. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 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 Ye mboa ewo Nyankopɔn mu. Ye mmoa eni abonten ho no. Eni wiase mu. Eni bia ba na ofa otimi no. Omu ani ho. Menim say edadwen da wo so. But sabia ba no nsane tete a usa be kai yawo. Sa eka na wo de no ensane tete a eka ne da ho twen wo. Menim obi a ono monsa. Exam seda. E di enti na ono monsa. O se meni adwumaye. Na me say na woni adwumaye. Na wono monsa no. Ensa no a wono ye na ensa na bo wa fa wo. Akofa adwuma de abrewa na. Baby. We say no assistance. No assistance. Ensa na akofa adwuma abrewa. Enti ni abema ye be bompaye anopai. Obuafo kese eni asafo urade. Obuafo bia anka no ho. Obuafo bia ni na chi. Ono pe. Idi se ne ubeja wo ho amma okese na. Ubeja wo ho amma na. Hallelujah. Do yo nyamia. Obema esu etie free. Asase kese esu. Praise the Lord. Sewuji nudi. So yo nyami. Obema esu etie free. Asase kese esu. Sewuji
Ojinu dia. Se oyo nyamia. Oyo nyamia. Obema esu etie free. Asasi kesesu. Oya die ye. Oya die ye. Oya die ye. Oni erade. Obuafue. Oni erade. Oya die ye. Oni erade. Abia seimo. Obeye no ye. Oya die ye. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Me pese me kira wade kakra ewo brofulu. Efa John chapter 14 verse 16. Or say, and I will ask the Father, me read the Amplified Bible. Or say, and I will ask the Father, and he will give you another comforter. Now say, Opa Greeka, you did sure a New Testament. No? Yeah. Your fellow, Allos Parakletos. Allos Parakletos is just a member of Otijinefua Otisemia. Hallelujah. Amen. Yo Otisemia. Many in term different beer. It's who na no one. Yes. Who concra no who are Yesu. Na se o papa mua. O si who comforter no ono ne o counselor. Ono ne counselor. Ofutufo. Eti no hon konkro ne ofutufo. Amen. On never chow fa men for her. 2 9 months here. Oh, me kai say daye bia me so ye. Na daye no hon konkro dem anim. O say meba for 9 here. Men ko ha. For 9 here. Na fe de me kodru ba bi na sisire ka sie bi. Apeja no ho. Na hon konkro dane na nia. O ye ne sase ya na sisire no emu atete. Hallelujah. Ono ne wo boafo no. Apara. Boafo. Oni Number 2, your helper. Comforter no as another meaning is helper. Amen. Helper. Number 3, intercessor. Oyo dimafo oyo dimafo. Hallelujah. Ono ne wo advocate. Hallelujah. Okasamafo. Okasamafo. We be do be Jesus Christ say. Na se yede mu ko gina himfo anim. Yede mu ko gina won a etitiri anim a mentwi dia wo beka. Nemmom samre na. Nkunku e di asema eyesa woka e be shawa no. Hallelujah. Amen. Etu brofo no o se onne ne wo advocate. Hallelujah. Onne ne wo kasamafo. Amen. Na o se onne ne wo strengthener. Onne na shawo dey. Praise God. Dia wo famu no e wo mu say dey. Eso nkonkru na be shawo dey. He is your strengthener. Who read the Amplified Bible now? Or say he is your strengthener. And the last thing is that he is your standby. Only Gina or chain Abra Obia Canidia here. You say, as assembly with the Yadu Kwan, who appear or no standby. Or to say generator. Abra electricity no call of Kim. Not generator number. Or no standby generator. Hey! Baby, dim sono na okunkuru
wababa be so light amount. Hallelujah. Who conclude na homa. Onu ni will stand by. Onu ni will there. Stand by. Praise the Lord. Hallelujah. He is your helper. He is your helper. He is your counselor. He is your intercessor. He is your advocate. He is your strengthener. And he is your standby. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jayabusom suna one namuno. Abusumu ni kwa. Abusum ni home. Eno mutimi buawo. Baby a high onu. Esum jani. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Baby a high onu. Ewu jani. Ojani. Yawie jani. Obejani. Hallelujah. Amen. Deni yawie. Deni ewu. Deni busum. Deni motia. Deni obunsam. Yesi Yesu Kristo. Ojina wachi. Oni opampe. Ojina wachi. Hallelujah. Ene me kase mi achire niya. Se ube ma hunkunkuru abo ma. Obi jina wachi. Obe shawode. Osi. Oh. Jacob. Minute your new. Ewo ye fili mu no. Mina mebua o. Hallelujah. Amen. Eni e bompaye. Kaze Erade. Wonne mebuafo. Wonne mebuafo. Ene day. Me bie ma no bompaya. Bie osoro. Nama embua. Nama wombua. Embra me so. Ewo madwumam. Ewo me mashamu. Ewo mabrabomu. Bebia. Oh yes. Mini ani da so no. Mani da so mbra. Mami mbua. Yes. Anopai. Biara no na bompaye. Biara no na bompaye. Oyi abua me. Oyi abua me. Oyi abua me. Woni me buafo. Woni me buafo. Woni me buafo. Anopai. Na wusa mbua ni bebia. Mbua ni bebia. Unkuto na mbua wu. Unkuto na mbua wu. Oyi abua me. Ma hu kunkuru shamema. Ma hu kunkuru shamema. Ma hu kunkuru shamema. Na from wa ese emwo nyina from mame. Ewo Yesu Kristo dini. Libra haskodaya. Leko shandalavaya. Escoprandele akaza. Meshu ala atoria. Meken escumalahaidos. Libra haskovas. Likatosh kahiko. Meson antiliayo. Leves kaisohaisk. In the name of Jesus. Lebrasoni ekairo. In the name of Jesus. Lehi azoya. Isaac on Polozo. In the name of Jesus. I accept help. I accept help. I connect to the help of heaven. The name of Jesus. Levetu askapayos. Medescuve asuaria. Intenua inteliagos. Legras oscovela. Meshedos kuvak. Legos kayat. Lengres kovet. In the echoes. Nehira idofai. In the name of Jesus. I release help. I release help. I release testimonies. I release help. I release testimonies. We come ala idol. The Vedas Kabal. Lozete Pele, Exote Capayo, Medoshete Capayo, Exote Velia, Medoshkala. In the name of Jesus, I release out, I release out, I release out, I release out, I release testimonies. In the name of Jesus, Lehia Atoshka, Ina Aga. In Jesus' name. Shall I me bompaye no? Means of your tie was suing. The Misakai, the right ear. Means of was sunu a seat. But me say, enya associate keke. Name a boa cockroach. A dear night is a cockroach. Tefre. And a shower sunu. And a shower sunu. Me bompires is here. A dear night shower sunu. Ebe pie. In the name of Jesus. We will be so
when you stroke, but stroke now when you know, and we will send it fast so. And we will send it fast so. Na braya bompa ya. Nyame mu akasia efi nkunkunu. Ebe bawo so. Nyame awodin be bawo so. Na ube sori agina opiti. Na ube nya adansidie. Ewo wa Yesu Kristo mu. Ne de anyonyam hye. Amo wa Yesu. Ewo Yesu din ni. Seba ikotofai. Meliando sondali ekafa. Shet azo prakira. Lahia sotaya. Mela aida faila. Shekoza ilaga. Ayatali andalavai. Mesont kaida. Leka adosh karak. Le sotaka. In the name of Jesus. He azotavelia. Rakataya. I pray for Brother Ernest. I pray for Brother Ernest. Whoever you are, I pray for you. I cancel every police case. I cancel every police case against your life. Shandalabaya Talia. Itokoveya. Oya Ernest. Bebia Omashisha. Omashisha dia brown. Analope. Messiah backfire. Anopeya backfire. In the name of Jesus. Oya Ernest backfire. Shela evele krosata. Lebran talianga la payo. Shetokovai. Oya Ernest nyamina beboa. Amen. Ipandele belia. Shatekovala tale. Lebra sotekovelia. Ishopra kandianda. Elibeli karasko. Meshetokovaya. Eshotiat. Mele etoveliaka. Rakatoshkaliata. Rakadakazokeria. Epenia kadosh. Rakira adosh. Leverian talian valia. Lekos karakos. Ezoprakira. In Jesus' name. Jesus Christ. Amen. Amen. Oya Ernest. I don't know you meaning. Oh. But you say o break a cry. Share. Yes, a well planned. But at the meeting say, Unim and she say, I want to say, and Unim. But yes, she says, Evan Shell. Yes, she says, Evan Shell. But Nyankopon no more. I'm not pay. So won't ye have in Akwantuo will station better her. And then Ubua focus any Ura Yesu. Ubua focus any Okonkruyi. I said, there were ye channel. No, I day. No, say no. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. We will be second one now, or say, on only would they help her. On only your strengthener. You can see a bumpire na okachi rather say, ma wahumodin be shemema. Praise the Lord. Hallelujah. Ma wahumodin yade. Emme shemema. Kase Eradi. And not no pay. I may bumpire. Ma wahumodin. I want in Kukumu. Emme shemema. Because you read 44 verse 3 no. Isaiah 44 verse 3 no say, for I will pour water upon him that is thirsty. I say, for I will pour water upon him who is thirsty. And floods upon the dry ground. Yeah, program for Hoshan Paibo no from a line na winyame. Mintimin peke won kwan paucho. Join Sompa program ni sesia join. O de we yare a yegu so bompai. Enti fa won ho nyina join Sompa 93.1 be TV no. Na ubenya yen sesia e wo ho Facebook ko ho, YouTube ko ho no mo. Ubenya yen sesia na ne ye mompai no. Menkwa mintimin free online no emma won chen. To de brasisia ye wie so a ye be medem line no e be tudwa na wa free
And the journey is a seer and by Bokoso. Menasi. Amen. There will be Isaiah 44 verse 3 and I'll say, for I will pour water upon him that is thirsty, and flood upon the dry ground. I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thy offsprings. Isaiah 44 verse 3. Na mehwie ensuo agu asase asukom ede no so. O se na mehwie ensuo agu asase pese so. O se na mehwie me honhom agu wasefo ene wasefo eso. Mehwie ensuo agu asase a asukom de no eso. Se ene anopei se asukom de o nkunkunu a ewo yamumu a and you are at the right place. Heaven Akwantuo and now Kunkuru aha enemy station. Amen. Amen. Now see, na me share in Sudan kesi anade flood no. The second one no. Osina me share ensuo agu asase asukom de no so. Aha na number 2 no. Na ensuo agu. And ensuo agu asase. So na me share me honhom agu asefo so. And na me share agu oman no so. And na no pay Nyankopon be share ne honhom agu yanso ne yama so. No be share ne share agu oman so. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And na no pay pija unsa. Kaze Erade. And no pay. She won't so. She won't control. Egu me so. Baby ah. Awo. Baby bia. Ewo mabra bomu. Ehiyansuo. She won't so no. Ushiransuo no. Asimbiansuo no. She egu me so. And your nyamusuo no. She egu me so. Ahunya nsuo no. Yedie nsuo no. She egu me so. Nsuo na. Ema nipa ye odefo no. She egu me so. Anopoya. Ewo Yesu dimu. Bia wanu na bompaye. Le bazote kabaya. Le ida ashapra kados. Le vete sopali andala mano shata. Le kosta razata yandala baya. Rakosantali andele oskaya. Nehira adoshata. Ragos kapayandea. Etoviandeli akaza. Rakoshatea. Oya jeunsu olguyaso. Jeunsu no. Asimbiensu no. Enchiransu no. Shegu yani amaso. Shegu omayiso. Shegu asafoso. Shegu amamafuaso. Shegu papafuaso. Shegu yamaso. Ewo Yesu Kristo dini. Ipade sotaya. Eshote kadalia. Rago sampeli andelia. Eshopadia kayo. Esoteli andeleva. Esopadia. Rakoshatele. Rakatakaya. Le basote kepe. Radashate kapayo. Le zote bradiako. Eshompeli andelia. Ipade kaya papa. Shopandele peria, esoperia, ejopapariando, escaperia, mehelia sata, regoshekeke, mehia asoka, Italianda labayo, shekopelia, escopampelia, esoria, in the name of the Lord Jesus, leia akove, sopranda leva, shakelian pei, escopaparia, Ezekobelia, Eskelaya. Oyo futufu, oyo kamafu, oyo yarisafo, ogungu ya wajuma,
Okukushie. Ipari katoya. Okukushie. Kwa ankra mu. In Jesus' name. Wana ojina wani ma ohia hon konkro. Meje shie. Ewo Yesu dini. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Now I see this. The who be a wafu adwa, but wafu na adwa no. Enye yare. Wo dey a doctor for ukwa ne ye de pania wo ni atwe nsuo. Ensu de bia nsuo ne beta wo ye fu mu. Ey obi na de wakọ busum bi so na busum ye nsuo enti every time bia na nsuo ni gina wo ye fu mu. But nipa nika wo asemi ana mo pay me pesa wo do nsa wo yoba me pesa wo do nsa tu wo ye fu so ebi wo a mo de nsa wo nyem enye yin sei me pesa wo do nsa tu wo ye fu so, and I'm coming to command that water out of your body. My name is Emmanuel Truth Duo. I am the firstborn of God. Share. Obunsam suo, yaye suo, owo suo, na dai ne bosom, dai ni suo, ena no pay, sister Fansa to your free so. I am commanding that devil out of your body in the name of Jesus. Right now, you foul spirit, I command you out of that body. Go and never come back. Now, in the name of Jesus, receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. In the name of Jesus. I speak liberty upon your body. Jesus. From the crown of your head to the sole of your feet. I command liberty unto you. You have been made whole. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Shine. Found good tiso. I'm not paying. Yeah, bumpire last one. Found good tiso. Found good tiso. Never change. Friends, Isaiah 54. Yeah, last one. Or see, sing, all barren, thou that did not bear, break forth into singing and cry aloud, thou that did not travail with child, for more are the children of the desolate than the children of the married wife, says the Lord. And now we are boni, I can't say boni. We are boni. Mesi na oba ba wonta. Oba den. Oba wonta. Me na me o ye fa no den. Mata. Mesi oba wo den. Oba wonta na ade na ba be to me ma me nan so. Me ma me comfort nan so. O wonta nan so. Hallelujah. Me na me wo me offer no comfort. O wonta. Yes. Eti mi so ba won ta me ba Paul mi oyata. Hallelujah. Amen. I connect you. I am connecting you by Isaiah 54 verses 1. Now you the money. 54. Isaiah 54 verse 1. 54 verse 1. We are bonia. Me say. Ose tonyo. Wo bonia. Awu ye tonum to any jum na satiamu wa wonchemba no na oni bie ma bedo so sen na je oni bie mba no wo be te hana wo be te hana erade na osi me se wo be te hana amen wo be wo titifo amen si dia hana wo Samuel Samuel be titini e wo Israel no ya wonu and then me cast and patch it out. Uba wunta, Uba wunsu, ewo Yesu Kristo bimu. And now no pay. So what to me Emmanuel Truth you are? Me sing Uba wunta, Uba wunta. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. From some good wafuso. Naka asem so. Kase. Eradie. Wasam say. Wasam say. Tonyom. Uboni. Wahuwoda. Biewano. Na tonyom. Wawunchenda. Biewano. Na woma. Ebe say. Wawa. Ene. Papa. Wasam. Bible say. Na asem no. Ebe nyahunam. Nebe tina atiasifuo mu. Wasam yi. Sidia wasam. Abawa Mary. Yeah, wasam Mary. Etiye. Enam enusunti. Obeye. Ora Yesu Kristo. Ya bema ni nanda. Nanso ofaye fu no. Enedei. Wasem no. Aba no so. Eninti no. Enedei. Mijidi. Ese. Menso mafaye fu. Mewunta. Na nipa nyina. Ede enuonyam hye. Amawo. Ewo Yesu din. Amen. Hallelujah. Amen. If I be sweet, then I be present and ya den Yankopon ase. Na ye be me ase no. We say that a fana sama. Ye ma me comfort. No watoa so. Hallelujah. Sadabado Shataya. Le Bahatozo Falia. Le Kadiandele Hazutaya. Le Faitos Kapaya. Le Hira Adosh. Le Tevali Antai. Shaiga Baraz. Le Ira Asofaria. The Shata Karionske. Libra Sote Vali Adoshka. Rakia de Shatea. Le Pandel Ezopani Andelia. Le Koshatelia. Ipandele Velia. Le Koshatapa. Libra Sote Pariandalaha. Etoveli and the Shata. Rakoze Tehida. Le Hira and the Shata Caveria. Le Hira Oshkaparia. Mende Sote Veli and the Shata. Raido Shakaria. Ipariandele Itoske. Raketo Shemalia. Rapami Enozea. Rakosha Diata. Ipani Andelia. Rakosota Paria. Lebasokete. Ifeliana Laha. Rapapapapa. Jeto Velede. Zeira Abadios. Rakosate. Emeli Analaha. Imato Shetapa. Oh yes, Lord. Ma Shapala la 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 Shepelele Rakataria Rakoshataria Raido Shapele Medo Shepanda lahia Rakosheteria Madekanele Beshoma Peria Esofane Sopanea Eshekozelia. Oh yes, Lord. Raido Shambalaya Sopampaliandelea. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Shanelevia. Rakoshandalaba. Rakatataya. Libra Shambalaya. Escopandelea. Raitoskova. Thank you, Jesus. Asrumbebwe. Emwaye beba. Odom ne penyina bebuso bompaye da chen eradieni che wompai bomu asurubebwe emwaye beba odom ne penyina
Inshira Sofo. Amen. Aha, Sompa 93.1. Jumadi Ayasugusuno heaven Akwantuo. Your program says we are for heaven, not for hell. Oh, Surubebwe. Emwaye beba. Adom ne panyina bebusu. Mompaye da. Chen eradieni. Che wampai bomo. Osurubebwe emwaye beba odom ne panyina bebusu anobe me pesa me bo mane se empire bo my God etumi ne yemenyina eye sir yeah, kwa heaven. Heaven Akwantuo sulu. Na heaven na yeah kwa no. Jesus. Empire bon so come home. Sir. Empire bon come. Kampa. Me kai se Ewurade Nyankopon enam nasam so. Na wode odi for Samuel. Eye ne man so ahwefo sabre no na president ni ho Tabi na onyankopon de adifo ene ehemfo ena na ebu oman no ti onyankopon peke Samuel na osan eye church otemufo a obi enya case no wade ba odifo yi ho na nyame ho konkra fa ni mu eye adwuma sa na ebra Israel okodru baabi no na ayeden na onyina boa no nyame ka kye won se onyina boa no wo Mispa na wo mompa said you have your Akwantuo enyina boa no e wo Sompa na ye bompa ye wo boa no sa ti baabi a wo bi ya have your Akwantuo enyina ya ka ye ho abom ye bompa na ebra wo boa wo ho anu a o bompa ye no e wo Mispa no o se wona tamfo te watamfo ye de o mute read 1 Samuel 7 verse 5-6 no say and Samuel said gather all Israel to Mizpah and I will pray for you unto the Lord and they gathered together to Mizpah and drew water and poured it out before the Lord and fasted on the day and said there we have sinned against the Lord and Samuel judged the children of Israel in Mizpah. Amen. Amen. Verse 7 na making kind. Verse 7 will say, and when the Philistine heard that the children of Israel were gathered together to Mizpah, the Lord of the Philistine went up against Israel. And when the children of Israel heard it, they were afraid of the Philistine. Amen. Amen. Na Philistine for no tea say Israel for ningina akoshia o Mizpah no. Philistine for no afro ba Israel so. Na Israel for no tea say na Israel for no tea no osroi. Said ye na osofo ka che yen say Erade sima ye nsuro. Eno. Kamebo mempaya o de ofa ho be. O de fa ho be. Omo te say ye bompaye no. Omo ba yen so. Sa. Hwe amani a wahu no de wona mu nya bibia ntie ompaye a wo. Mpaye bobi nti. Wadia se. Enyam bia e ba osunti. Nyame asem a wuguso a wudi so kakra kakra no. Eno na atamfo e de eni abre. E ka won ko na ko agya mpaye no bo. Ko bompaye bibisi. Ai. E ka Satan ko
Naka woni heavy Akwantuo for kra mo mpa ye bi. What you say? Na comfortable ni kwa na hwehwe ni biem. Na wo mfre ni biem e ka Satan ko. Naka woni akire biem. No wanya ho afa o. Na woni akire biem. Wa tese ye bompaye e wo sompa. Ye bompaye. Wo mo wa hene. Enti wo ba yen so. Praise the Lord. Hallelujah. What is the starting? What starting person here there? What you Akwantuo nkrata? What starting here Akwantuo nkrata? What is it? Who be worry? What is here there? Who to kwan? What is what starting? Ye business kakra. Kumasi to Accra, Accra to Kumasi, Ghana to London. What it? So ko fast pass. What is so ko fa nema? Dubai. What is it? Who ko? Enti ye bounce. Yakɔ no so. Yakɔ stop dia waye. Yakɔ break dia waye. Ka se ene wo Yesu dim enye adwuma. Ene wo Yesu dim enye adwuma. Se watio. Se wantiyo. Ye yebofo no. Ni did say, one is Jesus Christ. Jesus. O ye yebofo. Ni yebofo. Na onkonko so ka ho. Onkonko ni yebofo. Praise the Lord. Wofrokoi Jesus womoso eno si odifo enya mpaye ne bo bompaye ye ho endi obo mo no ni case wonya case a no ko o de say Rollins case say ne menya ti ye ho bo ka me mpaye bom kai me ene ye nyina ne ye gather to prayer. Amen. Amen. Yengina. All the congregation. Yengina. Tabi. Yenja What's it? What if when Yampire no omo ba Yampire na yero ho boma ye yero ho boma ne hu so bom paya nyame ye de nyame tie you know paya mai eh e ko mi kuda bia na sori a na de akom chenku anu aye fasi anu aye hata no she dem o she fie chi ni nkosua no onum tin pampa na wo de wo se comfort yero ho bom paya mama wo de yero ho ya akom chen ye hu sa akom chen de wo ya de pa wo ya de mpa bom pa yero ho bom aye ye babo ni enu nyina so na ebo ani ase comfort wo baba ma ni enu nyina so na ebo naka amen na okaya no wase na Samuel esugu Erade so na Erade Nyankopon Erade Nyankopon ebehwe won anope Erade o mehwew amen wase na Erade ye Nyankopon ama yen so na onyi yen every Philistia fonsem na Samuel fa adwanini eba enum ede ebo wo hye afode ema Erade na Samuel frɛ Erade no Erade Nyankopon eje won so hallelujah anopai abeje wusuo na watie yempaibo na waye ebisadie amaye obeji Yesuo na watie yempaibo na waye ebisadie amaye sugono so bompaye tiem dinde na naswebie amawo obeji wusuo na watie yempaibo na waye yebisadie amaye sugono so wampaye tiem dinde na naswebie amawo obeji wusuo na watie yempaibo na waye yebisadie amaye
ɔse na ɔbɔ mpaeɛ no na Awurade Nyankopɔn ɔbɔ ɔsiafo de awie yi na Awurade paapae apena na akɛseɛ egu Filistiafoɔ no so na ɔka wɔn egu yi ɛma ɔtotɔ Israelfoɔ no anim anɔpɛ yɛ bɔ mpae sɛ wɔ saa bosome March adeɛ bi a ɛtiw abrabɔ ɛtiw egyina hɔ nom sɛ Philistine ɛtiw yɛde yare ɛtiw yɛde ahokyerɛ ɛtiw anɔpɛ yi obi de wakɔgya owuo watiw yɛsrɛ Awurade yɛn Nyankopɔn ne ho o na ne ho yɛ nwanwa yɛn mpa yɛ ayɛbɔ yi ɔma apra na ɛnyɛ adwuma ɔma apra na ɛnyɛ adwuma yɛn nyomtoa ne yɛn mpa ɛbɔ ɛsoro mue na apra na mfiri soro na ɛmmra saase wei so deɛ yɛde tiw a yɛsɛ yɛbɛma ɛno atetew yɛbɛma ɛno asɛ wadwen no yɛbɛma wayɛ frustrated ɛwɔ deɛ wɔyɛ ho no ɛnɛ apra na ɛmpaisim yɛbɔ mpae yɛnɛ gye Nyankopɔn wayɛ bi da wayɛ bi da wayɛ bi da Awurade wayɛ bi do ɔbɛyɛ ɛnɛ nso wayɛ bi do wayɛ bi da Awurade wayɛ bi do ɔbɛyɛ ɛnɛ nso anɔpɛ yɛ ka kyerɛ Awurade sɛ yɛn nuanom a yɛne wɔn yɛ ɔsom yi deɛ yɛde amanneɛ ti no Jesus yɛde animguaseɛ ti no ɛsiane sɛ wɔn ho anuonyam kɛseɛ bi a ɛba ne so nti yɛde animguaseɛ ti my God ɛnɛ agrada ama mu mfiri soro na ɛmpae na nsɛplete wo ne animguaseɛ ɛntam amen wo ne animguaseɛ ntam anɔpɛ yɛbɔ mpae wo na wonim adeɛ a ɛda so eti wo abrabɔ my God deɛ eti me no nya bi na wo eti wo obu a yɛde yare eti no obu no a yɛde ahokyerɛ paa ahokyerɛ fufuo yɛde eti no eti deɛ bɛ na anɔpɛ yi yɛde eti wo abrabɔ ɛdeɛ na gyina no mo ɛsɛ Philistine a wɔn ati wo yi ama suro ahyɛ wo man ama wo ho pupu yi yɛbɔ mpae wɔ Jesus Christ di mu sɛ Jesus Christ anɔpɛ saa deɛ wɔyɛ atimi no bere a mebɔ mpae yɛ a apena na mfiri w'anim mmra apena na mfiri w'anim mmra apena na mfiri w'anim mmra ɛmɛ separate mene saa ɔhawe ahokyerɛ yi Awurade fa agrada abra fa apena na separate mene saa ahokyerɛ mene saa yareɛ no Awurade Jesus in the name of Jesus Hallelujah shapa ipala sepeterebe nano Samuel ye bompa ya ɔman no adeɛ bia ɛwɔ ya bra bomu a ɛtete yɛn sɛ yɛ yareɛ sɛ yɛ ɛka sɛ ɛyɛ owuo sɛ ɛyɛ ɛtuwuo yɛ bompa ya na pra na ifuro ɛnti sɛ yɛ tabini mpɛm ɛwɔ yesu bi mu we are basoke lebra sotele baya embra na pai embra hele ebado rakadeli antele baya ipadia papa epadia papa nepepe baya wosapari andalaba ivali andalaba rakura ados rainaba ewe yesterday mo agrada chansim ewe yesterday mo oso pra na ampansim ewe yesterday mo wana eti wa brabo
One two was setting on a two shabre. No matter be a wusu, or matter be a huabo, or matter be a watete, or matter be a wound when you were setting when you were bravo, and none of pay a pran and casamo. Ivala Papa, Mazotelebea, Pandelebea, Rakoshateria, Ipandelebea, Raido Shapadiante, Lepandala Papa, Ipadia Tatakaye, Epandelebea, Rakosataya, Ezopaparia, Mazokadelia, Raido Shaperia, Makozoteria, Rakosapapa, Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Empamuamo. Apradam. Entity eni omuntem. Apradam titi eni omuntem. Entity eni saya omuntem. You apradam. Entity eni omuntem. Entity eni omuntem. Entity eni sadibonino. Adiebiya. Opolifono. Ebi apuya zono. Aprada. Osu aprada. Entity entemu. Yes, Lord. Baba, Lepasa Palaya, Radosha Papa, Mandele Papa, Lebraso Terele, Oshotrada Dada, Lebraso Toke, Ipandalabaya, Ipanduyandalaba, Ipanduyandala, Ipanduyanda, Ipanduyandala, 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 Mekozandelebia, Raido Shapania, Shapania, in Jesus' name. Wana sunsumu yade yare tiwo. Say yabama wa yare ha. Say sunsumu ni yakotosa yare no. Edi amawo. Say de na sofo bompa no oka. Yare bia yatamu obi wo sunsum. Say tia ho ka wo honam. Ebra ye bompa ye ya. Wanuma dura numa yare na nko. Aye chronic disease. Sa chronic disease but aye chiri. Sunsume taye chiri. Ene anopai oso apra na ampai sim. Eja nto. Amen. Na nyeja. Amen. 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 Ikabala baba. Le pantala branda baba. Le kabanele bezetelianda laba. Raina ne sandalaba. Ma ito prandele bebe. Ezo prandele gozata. Si ebema na yarisa. Masatapa. Le brasatata dea. Raino shapandalala. Rako satapa. Mebeso pandelebia. Rapampanyanda. Mekozotarianda. Rapandele shata. Emra. Pandelea. Apana. La papa Zeteliandala La Shata Kaparia Oh yes Lord La papa Zeteliata Yepandelebede Yepandelebozata Rapandelebede La Sotorere Rapandelebedea La Sokateria Rapandelebede Rapandadada Lepozataria Rapandadada Lepazotakadia Rapandadada Lepariandala Zotaria Rapatakaparia Lekozateriandalava Rapandelebozata
in Jesus' name. Apemfo Jesus. Erade mo wonko ho ba. Amen. Erade mo okra ho ba. Amen. Abofra no da ye frum. Jesus. Erade mo abofra no. Amen. Ye di ama apemfo. Bi ano bompa. Ekandalaba. Ekandalabia. Eshetovalia. Rapandalada. Oh, Papa. Father, your word says, children are blessings from the Lord. Your wife says, you shall not go unto the time of death, and I will not deliver. We cancel them. 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 Ipandalabaya. Ikadelebeya. Imandelebeya. Rapapapapa. Yes, Lord. From that from and now no pay, ready to me. Father, your word, according to Isaiah 66 verse 9 says, shall I bring to death and not cause it to bring forth? Saith the Lord, shall I cause to bring forth and shut the womb, saith the Lord. Rejoice ye with Jerusalem and be glad with her. All ye that love her, rejoice. In the name of Jesus, we declare protection for all pregnant women. We declare protection for all pregnant women. In the name of Jesus, you shall give birth. You shall give birth. You shall give birth. You will travail and give birth to your children in safety. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You will go through labor and give birth to your children. You will give birth to your children in safety. None evil shall come upon you. In the name of Jesus. Ye panel ata rakadadadada ye shovalalala ye braga torobozelia ye pandalalalo shataria ezotevelia mesota pandalala ikamaladosha. In Jesus' name. Jesus. Jesus. 2026. Amen. Now it will be Isaiah 66 verse 9 or say Isaiah 66 verse 9 or say, shall I bring to death and not cause it to bring forth? Now to us or say, saith the Lord, shall I cause to bring forth and shut the womb, saith the Lord. That's what you do a true. Isaiah 66 verse 9. Now who read verse 8 now? Yes, that is verse 8 because of Ankalan or Apple for now or the unity. Yes, that is verse 8 to 9. Verse 8 and 9. Amen. Na mema wabue wa uchano na merema onwo. Hallelujah. Na merema onwo. Merema onwo. The verse 8 on. Ane mea mema awo eno. Messi ano ana. Messi ano ana. Nyankopon na osie. Mea mema awo messi wa wo no kwan ana. Na mema omie awucha no. Na merema onwo. Na mema wo na osie. Se ane mea ose ane me a mema owo no. Messi ano ana. Messi ano ana. Tinyame na ma nipa wo. Nyame na ma nipa no. Ose onsi wa wo kwan. Enipa bi se wo no. Nyinsan a wanyinsan no.
Oma wonwo. Na emo be mo ayo operation no afa mu awu a. E de Yesu mo je. We the friend is verse 8, you know. So for time nti. Kakra bi. Or say now as soon as Zion travailed, he brought forth her children. Or say why na? Yei. What ye ho? Now why not ye pain? Why not ye ho? Why not ye pain? Ebida. Why na ye bida? One chim ye no. Or say na. Or say one chim wo as one chim wo as okay, you fancy. Hallelujah. Hallelujah. Ye bompa ye say ye nuanom apemfu. Erade Nyankopon na manipa wo. Sir, say edru wo mo breso a erade nsi o masunwi. See the anasem kan. Erade nsi o masunwi. As soon as Zion travailed, she gave birth to her children. As soon as Zion travailed, she gave birth to her children. Shakatelelelebea Rabandalabado Shata Repapade Palibalaha Ipandalabadosh Rapapapapapa Ekobaladadadadada Eshapandalabade Repapandadadadada. Your wife says, as soon as Zion travailed, as soon as Zion travailed, she gave birth to her children. Whoever is listening to us, yes, Father, as they go for labor. Nothing evil will befall them. In the name of Jesus. Mazeka pere de zikata wekandele velianda rakosha tatapaya ozeto valika toshalia. Jesus Christ did him. Amen. Jesus. Emo friend na Erade fa ne bambon to won so ni tu min cover won fi won na wo she won otu anifu ano ede benyina Jesus. Erade bambo Jesus. Enye kese e wo mofra so Jesus. Ye di ama mofra. Oh yes Lord. Shada da 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 da. Bra ye kai. Malada bado shata tapaya. Lebrazo pereberia. La vatala da 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 da. Mandala bazota la branda da da da. Epanda la branda da 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 da. Wasata la braza papa. Le brazo te baya. Malada bazote re Rosika para papa. Mandala branda zata la branda da da. Le bashata kabara papa. Esofalanda la branda da da da. Le shata brada da 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 da. Le pandele branda da 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 da. Le sote valita branda da da. Masata brazo telelebe. Le koshata la brazo te valia. La panda la branda da da. Le shete valia. La panda la branda da 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 da. Oh yes Lord. Shavata brada da da. We panda la branda da da da. We shote vala da 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 da. We koshate le branda da da. La panda la branda da. We shote da da da. We papa rapa zota branda da 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 da. We para shokate de dia. La panda la branda da. Mashata papa. Le gazote de Imanda la branda da papa, we shata bala da da, rapanda le branda da, we kushata da da, rapanda la branda, ezota para papa, mahira ados, rakushata papa, le bazote le, rapanda la branda da, masota para papa, ezete we shata bala la, rapanda la branda da, masopelelebe repandele velia rashata papa ovete velia esete kabia rapanda la branda. Amen. Same yari mami honto me mediwe chida. Oh same yari mami honto me oh mediwe chida.
hon Tommy Medi we chida Mame hon Tommy Medi we chida Same yare Mame hon Tommy oh Medi we chida Erade mame hon Tommy Medi we chida Mame hon Tommy oh Medi we chida Same yare Mame hon Tommy oh Medi we chida Ewi ase ade ba ko ya pa ya yare sa won yare na won ne ka woni problem na dia ka die ade ase edu ase ewrade same yare na minya ahoden ka se ewrade same yare eti se yare ba ahoden nya dwuma anope ye na ja wosoro so obi ni ye osumi na yare etete no yare nti obi ni ahode a ode be kwa adwuma yare nti obi ni ahode ode be kwa akosom wo yare mo obi akade yare mo obi sikasa yare mo obi adim guase yare ama obi adwuma egu anope woni ewrade osi ewrade same yare anope meji medi se so obi tie yen na oyare a na same ye ba kope se ewrade hu me mobo na same yare na me honya den wose najime na minya enkwa na woni mayeyie ye ka kire ewrade se ewrade wo woni mayeye ka se ewrade woni mayeye ewrade woni mani onyam ewrade woni minhira eti mesrawo se yare a abeda hoyi yare a aba misui ewrade same yare ewrade same yare wodi ane se ewrade minyankopon same yare na me honya den mimi dibi tawa chiwate enti wo yare ye diama ye nra wodi mamu saa ewrade anope ye nuanu ma ye ne omo ye osumi so obi yare de ya adwiri mu yare na ye etire mu yare na ye yafu mu yare na ye brebuo mu yare na ye sa mu yare na ye kidi mu yare na ye nufuo mu yare de ye awudie mu yare de ye widie mu yare de ye ntiri mu yare de ye dompa mu yare me body Jesus Christ enra okra ni pedua biem Jesus Christ enra okra ni pedua biem Jesus Christ enra okra ni pedua biem Jesus Christ baba udi seseya sanyare wa horo sunsumu na pie hunamu de ne de sunsumwani taye chire de ne de sunsumwani bi taye chire ewrade anopeya sawon krofo yare seseya na ma won krofo nya hoden obi bi ewrade ye ne ye omo ne ye osumi de ono ye osumi na ochira wanim seba na yare ode yare gira wanim na ode ne yare gira wanim seseya ewrade sanyare wa ho na faji difa ewrade sanyare wa ho na faji difa obi biara sabi o yare e wo platform so ona wo tie chichi ne benchen na yare anti akadem yare anti ni sikasa yare anti yemuno yare anti ye hwenanim yare anti ye jano yare anti emapono yare anti ekurapono yare anti ayirapono e wo Jesus Christ di meja sayare na faji difa meja sayare ajrimu yare rabomu yare wa Yesu demo e sawo yare Yesu Kristo dim tumi en sawo yare Yesu dim tumi en sawo yare wo honya de okra biara yare bubu ohun biara yade yare aso Yesu dim siawo
When yes Christ dim yes yare free so. Ya the Jesus Christ dim no. Emu to me ya to me yare free so. May the Jesus Christ dim to me. Ya to me yare sasa. Ya to me yare nyina so. Efi so. Efi ukra so. Efi honhom so. When yes dim mo. Me ni aba wo hontaw. Me ni aba ma yes Christ dim hontaw. E wo yes dim mo. Okra biara. Ya to yare abo so so. Ya the Jesus Christ dim to me. Ya yi free wo. Ya yi free wo. Ya yi free wo. Na ya bona dane. Enko ba bi afri ba. Enko ba bi afri ba. E wo Jesus Christ dim. Ya the Jesus Christ dim to me. E saw kra mu yare. Ya the saw hu mu yare. Jesus Christ dim to me. Ya the saw ni pedua mu yare. Jesus Christ dim to. Ya the sabre bo mu yare. Jesus Christ dim to. Ya the saw ni fo mu yare. Jesus Christ dim to. Ya the saw agudi mu yare. Ya the Jesus Christ dim to. Ni din mu to me. Ya the saw wi mu yare. Jesus Christ dim to. Ya the saw ntri mu yare. Ntri mu yare. Ntri mu yare. Enkasa mu yare. Yesu dim to. Ya the saw yare. Din mu to me. Break yare apo. Break yare ko. Every so. E wo Jesus Christ dim. Yesu dim hontaw. Ohonyadene. Ohonyadene. See yare. Amen. Amen. Yes, you free Ariam. And you see a pomdin. Amen. Jeme, Naminyankwa. Naminyankwa. Eradenyo. Kasera Jeme. Naminyankwa. Naminyankwa. Anope wajie ye juma. Hallelujah. Eradenyo wate. Amen. Sister Eradenyo wate. Eradenyo. Brother Eradenyo. Eradenyo. Why boni bimpa. Eradenyo. Yempa iboyimu. Eradenyo. Ba boni ncho. Eradenyo. Enano pe Erade. Jia ya wodia. Hallelujah. Ojie ni meme ho. Jesus. Nemo ojie wo ho. Amen. Yema yensa so kire ho. Jesus. Se Erade je nkwa. My God. Rafo mi so. Jesus. Erade je won krofo. Jesus. Ewo Yesu de mo. Amen. Erade je won krofo. Amen. Erade je won krofo. Erade je. De owu aben no. Jesus. De owu aben. Jesus. Enano pay. My God. Oni owu sori Erade nkwa. Jesus. Owu sori omutumi no. Jesus. Mini owu obi. Amen. Every o makra so. Amen. Owu. Jesus. Owu. Jesus. Wo ya honhom. Jesus. Wo ya honhom. Owu biara wudi obi abrabochi. My God. Owo bia wo ja wo se Philistine na wati obi wo kodwom ane na ekọ wotika mu awudi nachi wo kodwom awudi nachi wo kwaso ya awudi nachi wo tukwa awudi nachi baby awudi nachi ene wo Yesu di yes amen owu so de mutumi no amen 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 deti amabo Jesus edi atu ni pa bi kra Jesus ene ne honhom so se date ni so my God wo sa owu my God ya be mo wafa nako my God ene sa date no Jesus ya di nyame asem twam amen ya di Yesu mo ja pepa amen e wo Yesu de mo amen e Erade je nkwa amen amen so de ni mutumi no emini wo mfiri wo so amen emini wo mfiri wo so amen wada Yesu mo obeso da ye Jesus na wo da ye Jesus esa ma fo nko a Jesus ena anu omudi komo Jesus omo na woni omo ekasa my God omo na anu omudi die my God sama da ye Jesus wo da ye ye de Yesu dim to me ye chabu wo sunsu amen ye sia no kwan wo Yesu dim ye de Jesus Christ dim to me wo da ye Yesu dim ye chamu fi wo kras amen wo Yesu Christ de ye chamu fi ho so amen efi ni pedia no so ye de Erade asem sia no kwan wo sunsu Erade emane mmem na mo de wunyame aka na emrem ema wo nkrofo ewo Yesu di mo yare da ye accident da ye Yesu di mo ye twam ewo Yesu Kristo di mo ewo Yesu Kristo di mo ewo Yesu Kristo di mo naka amen amen aye se na wo chi wo mo mbekwa yie wo mo mbekwa yie Erade Yankopon obi biara obekwa yie na wotwi mu bosomi machi eyie biye wom obi biara okwa yie bosomi mu Erade masa nipa no kofa wo wu mafie e masa nipa no kofa yare mafie ye bompae de okwa yie ko bonsa de okwa yie ko bonsa ne de nsa abode ebe dane wo wu amano ye de nsa abode ebe dane yare amano Erade Jesus Christ anope ye bompa Erade platform so no wachi chini benche na wachi mo na wanim
Manda la branda da 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 da. Le bazuki tutu vala da 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 da. Makanda la branda da 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 da. Vishonte da 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 da. Rabanta la branda da 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 da. Upande le branda da 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 da. Shanda la bala da 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 da. Kusante da 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 da. Le brazata la brada da 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 da. Upanda la da 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 da. Zetele bala da 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 da. Le bazute da 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 da. Uzata la branda la da 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 da. Uzate da 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 da. Le brazuta valaria. Mandele de Santa la branda da 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 da. Uzata bala da 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 da. Le brazute da 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 da. Le bashanda la branda da da valia. Uzete te te paya. Wapashata da 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 papa. Mandala branda zata la branda da 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 da. Mandala branda kala branda papa. Le bashata la branda da 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 da. Nazute le bala da 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 da. Le bahasute de 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 de. Maliba rapa papa. Jete pa rapa papa. Mandala branda da 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 da. Le hiba rapa papa. Mandala branda tele bala da 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 da. Makiri de shata la branda da da da. Rapanda da 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 da. Le basata da rapa papa. Le bebe shata la branda da 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 da. Le hiba rapa papa. Mandala branda da 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 da. Jete bala da 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 da. Le basata kabara papa. In Jesus' name, amen. Be very careful. What I say? Obu eye na se na okope aduane. Okoku aduane ho. Okoku yase aduane. What I say? Sika na ode ko bonsa no. Nya adaje bo sika no ho mpaye. Kiss na me ma. Hallelujah. Pentecost for the enya enya. What I say? Nya adaje sika na ode ko buha. Ode ko bonsa no bo ho mpaye. Sana ode akọ. Na won so hwe yie. Obu no yi ase na okọ kire ne nsam. Onim ni bakro no. Eyi na se na okodi na ware mu nkomo. Okodi ne ba ho nkomo. Eyi ase bia honhom bebre ye adwuma o. Adwuma. Ahonhom bebre. Ye adwuma we eyi ase akasa. Enti mu ani we. Enna ho. Ewe yi a edi wani ma wo beko. Eho. Ate. Amen. Me de wakasa chem na maka akire wo. Uni problem wo fa de a ebebo a. Sa. Ya yimpa ye nso ama. Amen. Ebesi wo yi. Amen. Ye bompa ye de ama sompa. Adwuma wura Blessed Foster. Ye ka kire wura de se Philistia to me be ebeti no. My God. This year. Jesus. Ebeti adwuma we. Jesus. Say pe adwuma we ne downfall. Pe Blessed Foster ne downfall. Ana senior man epe ne seye epe nanim guase apna na mfie awurade anim na entwensim ewo Yesu di mo dodo a awurade this year obefa force din obefa ne ho ade obefa sa asompadi ne ho ade ebeko sumai bi Jesus ebeko baabi Jesus na obeko akokyekere my God obeko akoye niama etie na koa ene ne yere ene ne ma do mu di betini bi my God Philistine spirit be a bit tinny be Jesus. Say a Shanta region. Jesus. Say the whole Ghana. Jesus. Say a great Accra. Jesus. A homa hodua. My God. Ye Juma was asiswa. Obi be a Juma. No mohoyomotote. No mo pese Juma ne yabasa. Ne nipa no obi adwuma no mo de ne omani tesi ne so. Jesus. Sa hom. Jesus. Sa hom no. Jesus. No pay ya bompa ya sama mamu awurade. Mo ye Philistine. Mo ye Philistine. Say mo beti Foster. Mubeti no na adwuma mubeti no somebody amane beti no mo de yare beti no wo Yesu de mo agrada ampai para papa papa le basa papa de rapoze papa mandele de la branda da le hibara papa mandele de santa la branda da le pandele de la branda da le cabeza la branda da le cabeza la de la pandele le pushaka la branda da
Odi ya debetino, odi amane betino, odi adwuma say betino. Ewo Yesu demo, Abraham Friso, de koma Israel, de koma Israel. Abraham asasiso, enkoma força, Patala branda da ima kosoto branda da shandele branda pandele imandele shatele papa le basoto shatala branda da kosoto in the name of Jesus, 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 Jesus Christ. Minyankopon. Me ya odi amesom. Me ya odi amesom. Sabu sumi. Obi sabu sumi. March mu. 2026. 2026 mu. Wadawo ma odi medu March mu. Wadawo ma odi medu March mu. Adeboni bia. Omo de betimi. Say me bremase. Say be bremase. Emegu manimu. Say ngumanimu ase. Emeshimi sika. Say enshimi sika. Emegu mawale. Emegu meba. Enkumema. Emese manimu. Ensemi ensemi papa. Demedia. Enseno. Abraham wo wanimu yi. Esetete nano. Wonam wadom so. Edem Bible. Utie Bible. Utie yaja no ma. Utie menso. Abraham bompa ye odi me. Meso me bompa ye ma me. Meso me bompa ye ma me. Ewade. Philistia tumi bia. Enipa bia. O me ma me fie. O ma me fie. Me ma me kurom. Me papa kurom. Abusia me kwa wale. Bebi amesom. Baby amete. Baby amatena ho ametu. Baby amatena na menti obi ametu. Ewade oman amete so. Rono amete so. Kenkomu ho. Efie ho. Onipa bia. Obebie ni humu. Ama bonsam. Ene na bofo. Se omehame. Se safo no. Omo mfa ni mu. Oye Philistine. Spirit. Philistine for home. Be be bowra ni baby. So de yare betime. Odi amane betime. Me bompa ye. Ma prana no. Wode kuma Israel. Eda so ye adwuma. Wode so dia prana. Meso me ya obabi. Anopeya. Fa prana koma. Faprana koma me. Mashata Rapanda la branda dada. Lebrashata la branda dada. Upanda la bezata la branda dada. Rapanda dada. Lebrashata la branda dada. Lekabazote rebe. Rapanda la branda dada. Mashata kapara papa. Upara zote rebe. Rashata para papa. Ezoto vala dada. Mashata rebe.
Rekosa la branda da mahira ado shabrada da 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 rakoso to brada da da mahira ado shatavalada epandele bezoto papa papa zeto valada da 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 ba rekoso telelelebe papa papa zeto valadia rakosha la branda da ba papa papa le baso telelelebe papa papa mandere de ya la shatala da 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 rekoso telelelebe repandele adia bi omudi be rapanda la branda da 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 rapanda la branda da Masata para papa libra sata para papa libra sata la branda da 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 ba yekabazo la papa 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 rapanda la da 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 rapanda la branda da 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 esopra viva la da 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 matose wasata vala da 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 rapanda la branda da rapanda la branda da da gazo rapandia para papa esote kaparia papa rapa esote rapa esopara pa esokeri andala ba rapa papa esote boya imanda la branda ba rapa papa esote le branda da 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 rasokoto valaria papa abone fosam ohiani ahokyere omne balada da da rapandulia zoteria esopradagaba lefabianda la brande escovala da 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 ba rapanda la branda da da esopranda da 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 lepania tozadea in Jesus name ukofia to asobo wate to asobo na Samuel odifo Jesus obo sampaye no amen ema oman no amen ye ka cheru de se Ghana man Jesus 2026 Jesus adeboni bi ombe soma my God e dia ba Ghana Jesus say yare ntinsi oman Jesus owo ntinsi oman o say ye ntinsi oman Jesus na me say o manager my God eja hyehyɛ accident entokwako erade nyankopon ye hu ye mabo na ontoto apena na erade fa apena na enkoma Ghana ofa magana ofa la branda da da Pando de zote varia escupara zote handa la branda valadia la sote kupara papa ezote valianda la branda da zote valiada mohila ande shatepa repande de escuvala da 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 repande de shata branda escuvalianda la branda da zoprande de escupranda da 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 mashata bara papa eba omayimu escopalianda la 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 papa masoterererere repandili bo shata rekozotererere la shata la branda da da rekozotererere repanda la branda da la shanda la branda escovala da ba papa mandelerere escovelia toscopa lezoto valida bara papa mandele santa la brandi escovala de stora papa every accident mo enje Ghana every owo mo yari branda da repandele de soto vatuto branda da pa repapa zoto valita toje pradiga escovala da pa molikosco raba papa mahito zopradica zotererere escobranda da rekozokotere baba empire waswapana empire shalibara papa mazotererere repanda la branda da rekozotora diande refalinko sopradu papa repadizo tetevalia escobranda da rekozotovaya amen Ghana Akwantuo erade nyankopon enkoma wo 2026 ye ma etu kwa Europe ye nananom ho ye yerenom ho ye kunum ho
one a quadrant here, and one a chassa wakonyina, a radin cow, no form codro jojo, no more holiday, a radin copo, bibiara, ya dear man, ye be tino, Jesus, ya de ya be tina, Jesus. So what to cry? Baba Yaja Padia will fear me. What to call Benyan Krata? Abba Yaja Padia will fear me. Ye Tawasu, Eradia Bompaya, Ghana Nibia Yachanasu, Yet was so bra prana, a breakers are called. There were yesterday, Ghana Nibia Yadea Tuana, Jesus, Yadea Tuabon, Jesus. Now or take on to me now, Jesus. Omo here and wow. Before. Yes, and get to oh, me busa ba kwa se mama. Dem ne fa cab kra bagana kra bi ni ho. Oh. Why are you? Mobo. Do de fa car. Abagan. Jesus. Oni bi. And ya to yare. Amano. Oh. And why are you? Oh. Na we nya Yakopon. Na be boa wa. Jesus. Asegu no. Jesus. Obeda wa. Na nshranka nyame se. Ye start to see ene ne bompaye no. And Sayaba. Hallelujah. And Sayaba. Hallelujah. Onyame oyang onwajumo. Exactly. Oyen century ni. Sa pepepe. Eyeboko. Ah. What you say? Uhu yesa na eyeboko. Sa. Ankuru hu ne yedede. Sa. Yebo mpa ya ka kire urade se yenuano mo wa ma no ne. Aya soma Felicia to me. Yede yare ti obi, yede owu eti obi, yede wo say yeti obi se ye ma ne magana biem. Ye ma ne nya dwuma nye. Baako ye mene ne bompa ya as a spirit ne kasa say he ye mane nya adwuma ya obeba be wie ni fie no oh abi before bi be ye tayo ano pe rade ties afo ne amen ye nuanu ma tu kwan Jesus akota Europe na efie fom pese obeba be ye japade Jesus obeba be ye niam akese Jesus obi biara o wasa problem no Jesus ano pe erade emma plana erade ma asu anyinam amen amen fight myself for you amen ye bon pai wo yesterday mo bon pai ma ko so pala branda da le pandele branda da le kozete branda valiata le koshata la branda da ma kozete valia eshoto valika de chale brande kazot la pandele branda da le kozete de shata bradiga la kozete valia iparazo katala branda da ipadizo telele eshoto valia le koshata la branda kozete valika de skarato empele kozete branda laba rapapa iparazote teketo le koshata kapa mazote varianda la branda dada yeshoto velia escopranda dada rapapa imanda la branda dada yasata kaba epandele bezotepa yekoshete kradibida escovalinta la branda daba rapapa nokoze brandibida rapandele beanda la branda dada yashoto valianda la branda yekoshete brandibida yashoto aiko brandelia nasata papa le brasata papa nande kasete le pandika papa le brasote de ipanda la branda dada rasata balada dada Nasete brandibida yakoshete brandida baba rapandele bezete rapata sete brandika papa nasete le pandele bezete vala papa le braso sete zika papa le koshata kabrandelia le kozete brandele imanda la branda da kaze le pandele bezanda la branda da rapandele bezata kapaya le kozete brandele zete vaya escopandele in Jesus name amen yada wasi ensado Yaya Isado yada wasi Isado Yaya Isado kase radi shirame radi shirame
me. Eradi shira me. Eradi shira me. Wonsamu shira. Wonsamu shira. Emo nipa yo de fo. Sansa no. Eradi fatome so. Fatome so eradi. Eradi fatome so. Wonsamu shira to me. Wonsamu shira to me so. Nadani of the four preko. 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 Ewo Yesu di. Le bahanda la branda da da ba. Yeshata la bradi kosopa. Revanda la brandi costa brada dada. Ekozota valley etosco valley. Mezoto valley brada papa. Lekovaletos brande shata. Ekozatele bolia. Lekapandele bosca bradizo. Escove escopranda la da da da. Madosho pradika vala da 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 da. Rashata brada da 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 da. Repandele bedosco valley. Leshata brada da da da. Malibra zote de. Mahanda la branda da 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 da. Repandele bezota bradikapa. Rabashata la brada da kapa. Lezo bradikadosh. Mahi aposko virus. Rakoshata kaparianda la bata. Makozote velia. Mashata bradikapara papa. Mazote de. Leshote valika desha bradikapapa. Mondo shanda la brande kozataka. Ma ita bradikapa. Le bazote le mando shatele bradika valia. Rabata papa. Mazote le shata bradika papa. Ma libra zote le shata bradika valia da da. La pashukoto variatapa. Ma poshko radika valadia. La koshata la branda daraba. Mesoto koveria. Rapadika parapapa. Neno shata libara do shate kevelia. Rapandele shata kapapa. Makuzo kovaida. Eso radika parasute kededebe. Eso faika skora papa. Makuzo radika parasita. Rapandele la shata kapariana. Lekozata kabradika parapapa. Oh yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Shata brada papa. Le braso tele. Shata kaparia papa. Le braso tele. Yes Lord. Eshepele. La panda para papa. Mazodere kabara papa. Everybody will be a swabie. Jesus. Rakoshata la branda da ba. Everybody so Rakoshata la branda da ba. Emma obibia oni eye adwuma. Obibia oni eye osome. Da. Ejuma enkoso. Mo obibia ejuma enkoso. Everybody jankopon. Everybody ye nyankopon. Everybody ye njefo. De ye sawa no pani se fa wunhira. Ensano gu obi aso Ewurade shira ye Ewurade shira heavy Akwantuo etiefo nyina Ewurade shira Sompa etiefo nyina Ewurade wona Ewurade shira Ewurade shira fa condition obi bia fa condition obi bia shira ye ewo Yesu Jabe force about Ewurade shira branda papa Zotovalianda raba Josofari kabazotelianda Lego shatelia Sosko valalia Rabba sotoko valia Ipanda laba zotete Rabba shata la branda da 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 Leko shatelia Esopradi kabara papa Malingo shandelelebe Yekandelelebe Rabba shata varia Esopradi bibidia Rabba papa Zoki askoparia La shataria andabaya In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Rakushata la brandia. Rapapapapa. Mande debo shata la branda ba. Lekuzate de. Lepanda la branda papa. Legushate de. Jesus Christ. Oh yes Lord Father, we give you glory.
Oh, we give you glory, we give you honor, we exalt you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yes, we exalt you, Lord. Thank you. Thank you for answered prayers. Thank you. Oh, shala da 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 da. Yaba shanda la branda ba 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 ba. Ikabra da ba do shata la brada da da da. Vele toshe pali kada ba hatas kabala da da. Oh, teacher. Mago shate le branda da ba. Zotove kasko bradika bara papa. Libra siki balada bashata bradika papa. Nehura ado shavalia. Yeah, the number in Jesus' name. Na only yen edin komo etudwa. Ye number no a obetumi afre edi esiso no. Eye 0548931931. 0548931931. 0548931931. 0551931931. First Samuel na ye gina e de bompa ye no a onyame ma apena na e ba ye no ene ma miensa ene kristosum wo ya etimi bi esoro anase nan na meka mu baako se Yesu di yankwache ene a da se ne e be sa be kari aka Samuel bra o man ne ko nanim ko bom e kwasren so mompa ye no de di kan ye se oba for de oba for ye esru buye enti empaibo ema esru buye no e ya farebo ka ho ya bompa ye sei na wo de afarebo ye de be ato menka collection me se afarebo afore ya ade a wuyi ya mana ka ho ade ase wuyi bibi amana ka na wo de ma eno na bie soro ebie nhira obu oma ne yare na yabo ho mpaye no na forebo be ka ho a wadi ase aforebo no wo yare a wabo yare no ho ampaye no fa aforebo e de eka ho na unya wa yare santem eye adwuma o papa eye adwuma wo kan se ye obi tifie onim se wo ji ni sika kodi mimi comfort bi mi fa wo sika ni enye me wo di sika ba platform so a eye sompa ene ye de beba sa abetua be se wa sa what you say because ye tua ye dwuma wura onu de oye ni famu di o blessed first nyankopon hira no ba bi o wo bi ya amen bompa ya bobi ma no ate fanisha wo yam da bia me kana minya kada fanisha wo yam fanika wo ma ho because why are there amen why are there papa oye ni famu di esa wo obete heaven Akwantuo wo bete onyame asem papa nyame asem e gina so bompa ye nya ba bia na okwa awote aye na de ne na da what you say eti ye bompa ye sei na fa for the boss ye dey fa ka ho Samuel ebro man ne ba ne ho no odi kan bo for de kura nzana o bompa no o bo for de pe e na suru bue ye eti esuru bue ye bom for de esuru bue anopai se wonye chinyi na empai bo ye chi wo be boss wa for de a Jesus esuru bebua ma wa yaresa amen esuru bebua ma wa Akwantuo esuru bebua ma de wo bisa awurade no wo de aforebo ka ho esuru bebue amen so bebue 0551931931 ya sorry na ye nim de aforebo ne mpai bo ye sa me kai se me se me da twa mountains me pompa yes be 7 hours me to the rare voice awurade say comfort wo bompa ye pa for the boka ho every ho me se me bompa ye ma bompa ye say kai mi ko fie mi ko so si ko ba for the 0551931931 0551931931
Hello. Hallelujah. Ena de omo he. Such mambo, the old Canada, no prefer, your bumper and par for a bank home. Last week, no, my money, no more could take in person, then she none your mamma had been that your mother better. Then I'm tired and in the beer riding and go for beer for a fire next time more again. No prefer, mamma. My no bumper in my chicken, then I may examine that for 11 years. And I'm a jump pipe for this for mammy. I'm a who didn't say Naomi, Mama. I won't say, oh, go to meet Chafa, hold you now. Mamma, what? Naomi, you have me number so bet to ja. Mama, I will make what that cry. And yet, over boss for dear what? Mama. Me bomb by a beer, ma beer. Me bomb for dear many pan, many panning who. Because I know be very serious. Me bomb by a rather can't go boss for dear. Me go only panny deep bar for dear. Who happened to sloop win in the paniniana yarisa? Hallelujah. I know pay, what's all this, Naomi? Mama, touching. Erade waba wa Naomi nie. Jesus. Yare bi aba ye de tino. Jesus. Erade Yesu Kristo dimo. Oso enyinam entinsi yare no sese. Me frɛ nyinam ayaresa wom. Me frɛ apna na ayaresa wom. Me frɛ apna na ogie wom. Naomi yare a abekita wo se tumi boni bi tete akira. Oso apna na mpainsim. Omo yare sasa. Omo yare nyina so do. Nyina so. Omo de fight tia wo no mapese mo nsam sika no. Yesu Kristo dim apna na mpainsim. Ba o fa hode emra. Na wo mi Yesu dim honto. Say ya Erade Yesu dim no ensa wo yare. E wo susu ne mpie honamu. Na wo dia danse ashe Kristo animonyam. Amen. Amen. I believe it. Amen. When I make sure. When you are Jerry, what? Amen. Erade ase baby a wo bia. Na na sesa. 0551931931. Avena mabrantie. Agate. 0551931931. Hello. Hello. Good morning. We didn't any baby akase free. Some mama ya makase free for August 1st. I'm patrol that be man shene ko this night. O ya le ajun ha ka kre na ko try sabab sunu ni ke mi han pa boma me be. Mama ya. Erade wa ba wa mama ya se ne ba. Jesus. Said the any word dim komo won kwala ho no. Jesus. Yo mu gidie se wo woni ye yaresafo. Jesus. Enti ya ejina e de ama ne ba. Eja tenene. Enya ono nko oye wo so nyame wo ba. Amen. Enti se ya baby akwala ne wo bi ya. Erade yare abekuta kwala no se tumi boni bi tayechira. Se owo tayechira sikashie tayechira wo se ye tayechira. Wo Jesus Christ dimo apna na mpansi sa yare no. Amen. Oso anyinam entenko baby a Erade ya ne ba ne wo se se. Amen. Enyinam enya adwuma, enyinam nya adwuma. Ewa yare kwanso, ewa yare sa kwanso. Entakre yare sasa. Oso anyinam entinsi Erade yare bia. Eni akwala ni di esie. Oso anyinam entinsi yare dum empapa. Empu yare apam. Emfri akwala num. Ewo Jesus Christ di mama ya wo ba no hontono. Ewe Yesu Kristo dimo di Jesus Christ anopa mi bagu ba no so emfa oje ne fa hodie emre ne baabi o bia emma na dance ewe Jesus Christ dimo amen. Amen. Mama mpache mi ya number uli tija. Number betu jawate na bo akola no esu afode wate. Erade akasa ni chance enchire sa enchire because ejidi fo bebre nim Sofo Meka all the same yenu anuma omo ye adwuma base bra adwuma
Base obi abaso. Hello. Hello. Me don food in there then baby akase free. Tapa. Kenya asefo. Ya minshira ma no pay. Ano pe me yare mensa ya yo mo pe shikra. Me baba ko soso ni. Misram pa. Within the design. Me di mess. Erade wa ba wa mercy asem o kan se on tiapo. Nensa osrema ne hone ne ma. Se erade ona wo bo no. Enti ade bia ba be kitansa na ama woti pe bia. Wo Yesu Kristo dibo oso anyinam entinsim sese ya. Enya yaresa. Se di erade tete na no di anyinam eji Israel for sese ya. Erade wa ba wa menene bompa ye ni kire wani enyinam fa enyinam free soro bra ma enyinam free wanchan ye enyinam ayaresa wom na ayaresa wom entinsias asiso na baby aba wa yo baby a watie bia wo so enyinam tinsim empam pe bia empam ya bia enkoma enche wo no obai ebi arem na di adanse Erade Yesu Kristo ma wo honton Jesus Christ dim amen. Number. Hello. Hello, ma'am. Odi there then maybe akase free. Kase free. Medafo yetie o. No, ma'am. I have it. My best Onai on. Whatever my mom, let's look on checking on so. Enti niema etete sahano. Niema etete ya checki umoja obi bia ya fan bibie nima. There's something behind. Spiritual. What you say? Enti wudi no me de number betudwa. No ahwe machiri kwa wate. Ne ya bompa e na obetu akọ. Amen. Yesu di me say ya obetu afu na enu akọ. Enya mi di mo Jesus Christ di mo. But we did the same. Kwame. Erade anopai mi peja mi nua be ma Kwame ba wanim. Yare abekita ne nan. Na sam se wakọ hospital akwaye testing na doctors asem o ka che ne se bibie ni ho. Nenso wakọ a enema kutia no. Erade anopai ya su afro. Ya bowudin na erade wodi anyinam abekasa maye. Erade wo boani Kwame. Ne ekoso no. Botaye taye chiri. Sa honhom bi taye chira fa anyinam bra. Na fa beje wakoa efrim so waye boni bi mpa apam moja ni ntifacha no so wafom wono ankasa ho afom ni pa bi ena Erade eye sa ne manitia no a mesre se Erade facha no na ma apana na enkasa enyi ni mfiri sa yare mu na wakoa honto no na woni adanse enhye wudi animonyam ewe Yesu Kristo di mu amen. Me de me number betu jaya na why na ya bompa amen. Hello. Messi. Ye nuanu mo ye be si bla. 2. Hello. Morning. Oh ye. Odi de ni baby akase free. Pacho me kase free bonwe. Bonwe anopai. Pacho FM Arita. Rita. Hello. Arita. Me do for ma oneso kakra why. Bacho, mawo ba potro. Ba medical wo me wo ye no. Free mu se ama emhu abom se sa na be sai. Wanyin say. Bacho mawo potro. Wow foforo. Wa wona akala na fi ba we so osuro se we so be free. Osuro se we so be free mana. On free mu wo Yesu di mu ate. Amen. Ko ya bompa ya mamofra. Wo dey follow heavy Akwantuo ye program no. On free mu da. Yesu di ni. O se Erade asam se ye nwoma e mampatu wuo.
to ba no owu ewo Yesu di moate na me ka say me Bible say na akola ebewu 100 years ye ma benya 120 years ati akola na wo no nyame afa so de na be wiase wonya 120 awon ko e wa onko Yesu de ni enti hisa hu no firi wadwenim eni wani so me de me number beto ja ya no wa frɛ wate ya no wa frɛ me say wana okobe sibra omo kwa hello Good morning. Morning, wo ye? Me bacho anope ya tamu nintintientiem. Bacho, your friend yes, me free akra. Wahima papa bi. Enkrafo ye. Hebi Akwantuo ye. Sompa ye. Enkrafo ye. Kami shramo. Man, mama me bacho me pejuma me juma na me ye no. Ensemble brain, mama me jai se me tipi e pon boso me ni. Me pejuma mo pa e ba. Rade be mo anya juma dodo. Rade be mo anya juma dodo. Hebi Akwantuo nyame aboa wa wutira ye ya wa chinchima wutie sumpei wo benya adwuma ye. Amen. Enti ohima Esther me de number beto dwawate na wa peke number no ne ya bompa ye busumi ade be hye ne ho animonyam bru. Amen. Obesha ni nya ne wugidi a wo de be kan yenso ye gidie ho ne ya frɛ urade na se obi na se won prema onya adwuma nya urade de apra na be separate wo ne oya akrontem wa. Amen. Tiko akoma to yem urade Esther nie urade wo si adwuma na wo ni adwuma ni enti urade ya ye nyankopon hwehwe adwuma ma no no mra platform so media dance enka say day 18 fu yi I want have your Akwantuo ne Sompa hie no urade abehwe no urade firi usrum so na ko Esther won kai no nya adwuma ma adwuma mu no so no nya si dadako enyi de ope wo Yesu dim amen wana oye besi bra omo kwa obi adanse eno obi se wose ye kwa ye ko ba for die ansa na yakọ ye kwa ya bosom so omo ko mu nyame ho a omo ko mu nkramofo no ho a omo ko ba for die wo ko ba for die akọji obi kunu wo ko ba for die akọjina +2 wo yi sika wo se Christopher die agro na modie no ye na e wo wiase ye ko pe emema na joa ye di ka ko boss wa for die se mema obi mro obi medi yedwa ani asie obi medi midwa odi ka ko ba for die ama bosom ansana wa fa no ho akogina ekwa ho se obi kunu se obi ma mefa no nkoni na onya domo a onya sikani bia ye emema ewade hu mema mobo na suke bedi ama mema biyo hallelujah ti wukunu obi disika akoto bosom so twi wukunu ene mema biara ye disika akoto bosom so ye disika akoto nkrabo so ye disika akoto atwa so ni ye di twi bema ye di betwe wo Yesu Kristo moja ye di twam amen twi wo rade ma ne ntwe amen atutufu okura bo for de ansa na wakwa akobo wo mo bra na wu Kristo ni usura for bo o ma for de nka won bible e ma wa dance enya kwek erade ma won te ase amen o mi huhum aniwa amen ni we erade mu ani foforo nka ho na hu de wa for bom naka amen ase Yesu ye da wasio Yesu ma da sene Jesus amen my number is 0242 yenti me for bi abim ebre ne nya yebe enu nti nyame boa da se na yes mu ntemate my number is 0242 15 42 20 0242 15 42 20 0242 15 42 20 me say kan biem 0242 15 42 20 Heaven Akwantuo dwumadie no bomoden nafa ohu hyem se urade di bibi to wakoma so se bra na bra beboa enkame
yen enkamu nyame o ensi wu nshira kwa yo what you say na de ye ne he ya no eno a na ye de akosoro Awurade nshira mo fe bi nka ho ye ko ehwa ho so yi masere Awurade de ama ho Awurade de apana na ekoma ka akoma to yem eye boko enku fie enku na Awurade de apana na ekoma Awurade nshira Yesu amada sene ye behia we are for heaven not for hell. Bye bye. Bye.